Moja mama kaže da se posao uvijek radi samo zbog novaca. Ali ovo nije moja mama. To je teta Marina. A ona kaže da ne mora biti tako. U našoj firmi odlučili smo smanjiti potrošnju energije, stavili smo solare, promijenili grijanje i to nije samo održivo, to je i pametno. Je li to bilo skupo, komplicirano? Svako ulaganje nešto košta, ali ušteda traje godinama. A Erste je bio s nama od ideje do realizacije. Imaju i akademiju održivosti i sve nam je objašnjeno korak po korak. Znači, nije teško ako znaš gdje tražiti. Točno tako, sada i zarađujemo i ostavljamo nešto dobro za sobom. Dobro je kad firme rade svoj posao, ali još bolje kada rade i nešto za sve nas. Energetska tranzicija počinje znanjem. Erste vam pomaže kroz edukaciju, alate i financiranje za održivu budućnost.